Shalom, menjua-jua man banta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat setun makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Jumpa ka kita ibas jambur setun ta wari enda. Kata di bata si jadi persigit man banta ibuat ibas kitab Matius 6 ayat 22-23 kubacakan man banta bagenda nina. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sehijada pengegenta mari sipindo gegeh mandi bata maka banci siangkai katana indaras sekitar toto. Isakan kami bujur man bandu o Tuhan di bata. Malam dengan meriah ukur kami ngejapkan pengarak-ngarak ras lia satendo segedang-gedang wari-wari sidalani kami. Tuhan enti sinari ate kami ngaloken penampat, ngaloken ampang-ampang ibas kamnari arah katando. Kamdage sinambahi kepentan ras kebeluhan man kami, maka ngasup kami ngangkai terlebih pe makaikan katando i tengah-tengah kegeluhan kami. Maka kami jadi pemenang ibas kami ngalakan kena perbeben sirah ngerem-rem kami. Ngerana dage kamu Tuhan, ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Menurut kata mutiara, nina mata adalah jendela jiwa. Artinya, maka arah mata banci tandai ugaki stuna kepribadian kalak sireban. Adi ate tangenen kejujuran seskala silanga pernah kita jumpa banci sidah arah pancaran matana. Sebab mata lah pernah harbual. Kai silit ibas pusuh pratenta maka ipancarkan arah mata. Makai katakan pedandai maka mata sada kondisi si banci encidahkan kebenaran sila pernah banci ipengaruhi si deban. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas bidang sosiologi ikatakenna maka manusia ibas menghadapi entah pe menilai lingkunganna enda bali ibaratkan ras mata lebah ras mata laneng ibas menghadapi entah ngenen situasi silit ibas lingkunganna. Seteh maka lebah ras ladang dua hewan si ertina ia usur kabang guna darami nakanna. Tapi li si perbedaan si cukup mencolok antara lebah ras mata lanang dandai. Sidah maka lebah kujape ia laus, kujape ia kabang, maka ia ndarami ingan sija banci bermanfaat manbana. Artina ia ndarami ingan entah pe banci menilai ingane guna banci jadi luah entah pe jadi ulih ibas kegeluhna.
Ia cinem ibas sada bunga, si bunga tertentu laka krina bunga pe sembarangan icinepina, ibuat na maduna, ipilihina madu si mejile. Maka si dah lebahin dadai, ia tetap berpikiran positif. Ibas keadaan si lam jile pe, maka jai ia ndarami si banci si muhuli si banci ia lo kena. Maka banci yang menghasilkan madu si mejile, si banci bermanfaat man sumber makanan anak-anakna, entah generasi penerusna. Bagaimana? Banci tentuna si manfaatkan guna kesehatan kita manusia. Jana adi sidahka mata lanang dai, maka ia ibas ingan si mejile pe, ai daramina usur simbau, daramina usur si macik-macik, daramina usur si ya lapayo kira-kira. Sebab ia aikin artina panganna, janah ia ngenca icinepina artina ingan-ingan si debandai, maka je artina ibanna entah pe itading kena melala pinakit-pinakit. Maka arah dua hewan dedadai, maka banci kita lajar sinar turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita ugang kita memaknai kegerun tenda. Apakah kita memanai kegelun enda alu makaikan mata lebah dai, entah makaikan mata lanang enda dai. Apakah melala tuntutan taman seklewet ta? Entah melala artinya sila pasya kap man seklewet ta? Melala pandangan man teman-teman ta? Kita siakap sebenarnya raskai silebanna. Enda tentuna memandang kerina artina lengkong kita baliras mata lanang. Sebab bagi katandai ladang enda ibas ingan si mejilai kinpei, ibas ingan si merim kinpei, ai daramina usur simbau je, li simbau talam. Artina buatna, pebelin-belinna, meriah kapna je. Tapi di lebah dai kamlang. Ibas ingan simbawai pe daramina li dengar je simhuli entah lang si banci bermanfaat manbana. Ndai arah ogen tandai senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus ikatakanna mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Entah pe katakan sehnari kalnge gelapna. Maka kita pe tentuna di tengah-tengah kegelunta. Uga kita dalani wari-wari sini breken mandibata. Guna kita banci berinteraksi, berhubungan ras ingan tatading. Apakah kita entah mata te tetap sipakaikan guna kuntungan-kuntungan si perlu manbanta? Apakah ingan ta si tadinge si mejirepe si darami usur kelemahan-kelemahan temanta? Kelemahan artina keluarga antara sekasi debanna? Enda tentuna kita artina setun krina kita tergantung kepada kita di tengah-tengah kegeluntah. Tapi adi akap kami adi ibas ingan silapa sepe, ibas kedan silapa sepe. Kita artina matata artina jadi mejile yang idasa, maka pasti jadi terang. Jadi artina jadi berkat kita. Jadi ning kami maka harus kita berpikiran positif. Harus kita senantiasa melihat perbedaan-perbedaan keadaan-keadaan di tengah-tengah keguntain dendai alu mata lebahin dendai. Lebah dendai ibas ingan si lakin pase, ibas ingan si artina ya gelap tapi daramina ije lit ngeje hal-hal si positif entah lang. Adik kita dilik kencang perbedaan kan negatif mis tangga penta. Gua kakin maka bageka. Gua ka maka siendakar ku tengah-tengah kegelunku. Ai labo adi aku artina tutus raskai si debanna.
Adi bagai artina penilaian tai mata lanung dai kabe. Artinya menilai ngenen usur sikap entah hal-hal si negatif na saja. Padahal adi sinen mungkin ibas kena perbedaan kegeluhenta, maka pasti litkang jadi hikmat si banci si buat jadi sepergegeh man banta ibas ndarani wari-wari kegeluhenta. Kuakap dibatasi sembah kitepe labo atena kita ndabu, labo atena kita benai ibas ndalani wari-wari kegeluhenta. Maka izin kena perbeben sirah ko tengah-tengah kegeluhenta alu li surah-surana maka arah perbeben sirah man bante pe ngasuk kita ndalani sa ras jadi pergegeh man banta. Kala sisur ngalakan perbeben pasti ia megegeh, pasti ia tetap repengendesan mandi bata. Maka harus dage kita krina setun, kita harus tetap berpikiran positif ibas KP si terjadi di tengah-tengah kegelunta. Ibas perben silit ibas anak jabunta krinana harus kita berpikiran positif. Sebab perbeben si Rahman bantai bali ras koin bermata dua. Pasti ibas ada segi lit kaje negatifna, ibas segi sideban lit positifna. Tapi tujuanna pasti kemuliaan gelar di bata. Jadi seni naras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Mari si pindah gegah man di bata. Siarapkan ampang-ampang ibas di bata nari. Maka ngasuk kita berkoneksi, berkontraksi. Raskrina ingat-ingat ta tading. Ijape kita tading ibas pendahinta, ibas pelayanan ta, ibas kai saja silakukan kita sinun usur segi si positifna. Maka kita pe banci megegeh gelah kuasa iblis langampang-ngampangi pemereh di bata, pergegeh di bata i tengah-tengah kegeluhenta. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus tetap kita pengendes man di bata, si pindo gegeh man di bata, maka ngasuk kita ndalankan kata di bata di tengah-tengah kegeluhenta. Ngasuk kita jadi terang, si pakaikan mata tenda, gelah mata tenda sehat, gelah mata tenda bancingi dah tetap hal-hal si positif, silik ingat tengah-tengah kegeluhenta. Maka kita pe banci jadi berkat man kala sineban. Sehijenda kata di bata sisih man banta setun sineklengi Tuhan Yesus Kristus mareras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, ngoi begiken kami katandu, kam dage si pepanken katandu endah kebus perhatian kami. Maka ngasuk kami ngangkesa, ngasuk kami makai kenca di tengah-tengah kegulung kami. Maka ibas kegelun kami ya Tuhan di bata. Lah kami ngidah perbeben sirahman kami alu hal si negatif. Tapi banci dah kami ije hal si positif. Surah-surah di bata si terjadi tengah-tengah kegelun kami. Ibas perbeben simrat epe. Harus dage kami tetap ngidah maka lit kange je si muhuli surah-surah di bata. Gelar se ngasuk kami dalani wari-wari kegelun kami bagi singena ate Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus sehijenda perjumpaan ta. Jumpakah kita ibas kesempatan sirah. Tetap semangat setun. Tetap jaga kesehatan. Pakaikan kesempatan si berikan di bata man bantah. Haleluya. Amin.